дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба президенти амороти муттаҳидаи араб шайх муҳаммад ибни зоид оли наҳён барқии изҳори тасаллӣ ирсол намуданд. аз 1 август дар тоҷикистон қабули хонандагон ба синфи якум оғоз мегардад. аз 1 январи соли 2024 воридоти мошинҳои то соли 2013 ба тоҷикистон манъ мешавад. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз зарари сел ба сокинони ноҳияи айнӣ ибрози андеша кард. роҳҳои маҳаллӣ мунфарш мешаванд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба президенти амороти муттаҳидаи араб муҳтарам шайх муҳаммад ибни зоид оли наҳён барқии изҳори тасаллӣ ирсол намуданд ки дар он омадааст: аъло ҳазрат, хабари даргузашти бародаратон шайх саид ибни зоид оли наҳён боиси ғояти ҳузну андӯҳи мо гардид. вобаста ба ин талафоти гарон ба шумо ва ҳамаи наздикону пайвандонатон таъзияву тасаллияти сидқии инҷонибро иброз намуда аз даргоҳи худованди бузург сабри ҷамил масъалат дорам. парвардигор марҳуми олиқадрро шоистаи раҳмат ва ҷояшро ҷаннат гардонад. аз санаи 1 августи соли 2023 дар ҷумҳурии тоҷикистон қабули хонандагони синфи якум ба соли таҳсили 2023-2024 оғоз мегардад. иттилоъ медиҳад ҳамид ховар. имрӯзҳо дар тамоми муассисаҳои таълимии мамлакат омодагӣ ба соли нави хониш дар сатҳи баланд идома дорад. тибқи барномаи омода намудани кӯдакони 7 сола ба таҳсил ба синфи якум барои 1 моҳ ки бо қарори мушовараи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ шудааст, ҳангоми номнавис гардидани хонандагон таҳсил аз 1 август оғоз мешавад. дар ин давра бо хонандагони синфи якум даври шиносоӣ гузаронида мешавад. таъкид карда мешавад дар хабари маркази матбуотии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон. вазири нақлиёти тоҷикистон расман тасдиқ намуд ки аз 1 январи соли 2024 бо қарори ҳукумати кишвар воридоти мошинҳои истеҳсолӣ то соли 2013 ба ҷумҳурии тоҷикистон манъ карда мешаванд. феълан аз хориҷ овардани мошинҳои сохти то соли 2006 мумкин аст. азим иброҳим, вазири нақлиёти кишвар, зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод ки тоҷирони мошин то соли нав фурсати кофӣ доранд ки нақшаҳои худро бар асоси қарори нави ҳукумат барномарезӣ کنند. وزیر نقلیات این تصمیم را به حمایت محیط زیست از گازهای پرتابی ربط داد و اظهار داشت. طوری می‌دانیم هر قدر ماشین زیادتر استفاده شده باشد با محیط زیست ضررش بیشتر می‌شود. از این رو من فکر می‌کنم که این اقدامی خوب است. طبق اطلاعی کمیسیه حالتهای اضطراری ناحیه عینی ولایت سوخت در جماعت دهات اورمیتان ناحیه عینی بر اثر آفت طبیعی سیل که سنه 28 ایول سر زد 161 خانواده آسیب دیدند. با اطلاع منبع در این منطقه بر اثر سیل 16 بینای استقامتی قسماً زیر آب مانده، با 64 انشاءاتی یاری رسان قسماً آسیب رسانیده، همچنین 81 زمین نزدیک حولگی زیر آب مانده است. طبق اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از جانب مقامات ناحیه عینی زیاد از 200 نفر ساکنان دهه و تکنیکا برای رساندن کمک به اویله‌های ضرر دیده، اینچنین تازه کردن قبرهای آبگذر، کوچه و راههای دهه اورمیتان از گل و سنگ سفر بر کرده شدند. با اطلاع منبع در حدود دهه لنگر جماعت دهات اورمیتان با جلب 5 عدد تکنیکا و 270 نفر ساکنان دهات، راههای بانی دهوی، سیل راه و بیناهای استقامتی از گل و سنگ تازه کرده شدند. مقامات شهرهای استرافشان، پنجکند و ناحیه شهرستان ولایت سوخت برای اهالی آسیب دیده مواد غذایی، ارد، برنج، روغن، رستنی، مکرون، گوشت گاو، تربوز و خربوزه جدا و دسترس نمودند. در حال حاضر کارها برای رفع عاقبت‌های آفت طبیعی ادامه دارند. در اساس دستورهای پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و وظیفه‌گزاری‌های رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند ساکنان شهر و دهات را با کارهای سازندگی و بنیادکاری با افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سفربر می‌نماید. در همین زمینه با تشبث ساکنان دهه‌های آزادگان و شینگک جماعت دهاتی خرمی، ترکی راج،
روج، رواد و صفابخش جماعت دهاتی امونتره و دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند منفرش‌کنی قطعه 10 کیلومتری راه آزادگان صفابخش شروع شد. طوری اطلاع داده شد این قطعه راه مرحله به مرحله منفرش کرده می شود. امروز همچنین ساکنان دهه‌های جماعت دهاتی خلیفه حسن منفرش‌کنی راه پنجکند شورچه را ادامه می‌دهند. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از رفت منفرش‌کنی راه‌های آزادگان صفابخش و شورچه پنجکند دیدن نموده با تشبسکاران آن احسان خواند و تاکید نمود که این اقدام آنها را مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر همه‌جانبه دستگیری می‌نماید. در موج برنامه اطلاعاتی خبر